Katılsınız yakın. Hurmatlı mekendeshler, men atayı Uğalın! Katıl yakın siliyorlar katıl. Masken alıp duruyor. Hurmatlı mekendeshler, tinchroq turasizlar be? Bir minut ha tinchroq. O'qib turingizlar. Hurmatlı mekendeshler, bu voqeani men dag'i Aytıyoruz. hurmatlı mekendeshler, bir-birimizni siylasak, men atayı özüm chiqdim sizlarga hozir. Bul boyuncha to'liq ma'lumotim bor. Bu voqea bo'lgan kundan boshlab ele bizning ko'zömölübüzde turgan hurmatli prezidentimizning da ko'zömölünde bu. Tinchroq turasizlar be? Turamiz. Turasizlarmi? Turasizlar be hurmatli mekendeshler. Jurnalist. Mümkünçülük vergili. Okuğa mümkünçülük verelim. Ondan gün dağı kıkırana geçer. Su al birinci. Molca kıldı siz takmaylı. Varınız. Ya jurnalistler güzel. Şükür çık. Joldu. Tospay turgan joldu. Oşonduktan hurmatlı mekendeshler. Men dele bu kapdan kaygırıp turam. Yüreğim menen aytып atamын, uqsаңыздар. Oşonduktan bul boyunca to'liq charalar ko'riladi. Xizmatlik terishtiruvlar жүрүп atat. Negizi al maselelerinde bari qaraladi. Hozir terishtiruv жүрүп atat, ruxsat bersiңер. Oşon uchun Ulug'bek Asamidinov, bu so'rov bersam bo'ladi. So'rov bersam bo'ladi. Hurmatlı mekendeshler, hazır Suranış sizden. Bul maseleni prezidentimiz de qarab atat. Terishtiruv жүрүп atat. Biraz vaqt bergile. So'rov bersam bo'ladi. Ministr ketsin. Emne için siz belдің altına çıkıp silah alасыз. A ministr silah albaydı. Ankenin javobgarchiligini sezip turadi. Biz bir saat durduk asıl жерде. Yok. Siz çıktınız. Men oşon uchun hurmatlı mekendeshler, mana hökümet başçı katары çıkıp sizlerge aytып atam. Kecha günü dagı bildirүү jasaganбыз. Bul masele sizler oylabаңыздар, көзөмөлдө эмес. Bul көзөмөлдө толук. Ministr atapkağa geçsin. Siz şu bakmayın. Al masele qaralат. Siz geçen. Hurmatlı koyayım. Siz şu bakmayın. Al masele qaralат. Büyük mesele. Bizim ministr özü olsa taza yürüten büyük mesele. Xizmatlik terishtiruv жүрүп atat, hurmatlı mekendeshler. Premier ministr 40 minutun içinde elin aslına çıkıyor. Ulug'bek Asamidinov, Emre'de geçsin mi? Durduk. Emre'den yetekçiliği geçsin mi Ulug'bek Asamidinov? İçki İşler Ministri. Ulug'bek Asamidinov, Emre'den yetekçiliği geçsin mi? Xizmatlik terishtiruv жүрүп atat. Жыйынтык айтылат, hurmatlı mekendeshler. Biraz sabır kılsak. Sizin jeke göz qarashыңыз qanday? Hazır terishtiruv bitmeyince men ayta albayım kim günölүү ekeni bul boyunca. Jeke göz qarashыңыз. Jeke göz qarashım ушундай. Prezidentimizin көзөмөлүндө уксаңыздар. Ministrдің жауапкершілігі қаралау министрдің. Жеке ой. Жауапкершілігі барлығы қаралады. Жоқ, бұяқта министрдің geçiş керек. Siz çıkıp atasınız, siz PM'siz. Ministr çıkkan yok biz Ulug'bek Asamidinov. Tez çarabı. Ошон үчүн мен өзүм чыгып атам силерге, жооп берип атам маселегечи. Жоқ, ошону біз сізге айтып Ağzınızda işlеген ministr çıkmayı da değil aslında. Biz sizге айтып атабыз, министр достоин эмес экен элдин алдына чыкканга. 40 minutta siz çıktınız. Hurmatlı ministr, siz çıkıp atasınız, ministr çıkmaydı. Hem ne için? Anken el menen байланышта болгусу келбейт. Demek ministr özünün javobgarchiligini sezip atat, korkup atat. Ha siz çıktınız, al kişi çıkmayın.
Emne üçün çıkmayız? Emne üçün elden korkut? Урматтуу мекендештер, бул жерде эч кимден корккон жери жок. Маселе терилиштирип атат. Жоқ, министр çıkışını айтпайбы? Президентибиздин көзөмөлүндө жыйынтыгын билдиребиз. Сабыр кылыңыздар, азыр бул кыйкырганда эч нерсе чечилбейт. Туурабы? Ketmeyince ketmeymiş. Ministr advokat geçsin mi? Geçsin. Geçsin. Почему блогер Чечилмейинче, Аштафтан кетмейинче талаптарыбызды кое беребиз. Уят! 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 Министрге! Министрге! Урматтуу премьер-министр, безопасный город ушундай убакытта керек болобу эле? Мына мага азыр суроо берип атат. Безопасный город боюнча. Бул ошол камерага түшөр замат ишти башташкан. Аны малчы таап атат, милиция эмес, малчы таап алыптыр. Тура турсаң энем, малчы тапканга чейин камерага түшөр замат ошол жерде милициянын кызматкерлери келиптир. Келгенде мага берилген маалымат боюнча угасыздарбы? Угасыздарбы? Ошол жерде келген, туугандарына маалымат берилген. Бары бергиле дептир. Бирок ошого карабастан териштирүү жүргүзүп атабыз. Урматтуу мекендештер, туура кабыл алыңыздар. Өз контролун алам деп коюңуз болду. Улукбек Борисович, Birine tav olsak ministr отставкага кетсин дегенче. Ал каралат. Ал каралат. siz өз көз карашыңызды алыңыз, айтыңызчы. Кетсинби? Өзүм көзөмөлдөгү жок. Мен өз көзөмөлүм алам, бул маселени тактап силерге айтабыз. Сизден күтөбүз жок. Министр кетеби? Министр кетеби? Агам, Служебный расследование бүтсүн. министр кетsin. Агам, siz kimge aytасыз? Эгер ал кетпесе, Улукбек мырза, биз сизден жооп күтөбүз. Мен туғандарым менен бул жакта сиздин позицияңыз маанилүү. милиция издаганмен. Иликтөөдөн Милиция издегенмен туғандар айтпайм. Улукбек ага, сиздин позицияңыздан иликтөө биигирээк турат. Сиздин позицияңыз маанилүү, сиздин позицияңыз. Анан иликтөө болот, агай. Сиздин позицияңыз маанилүү. Қанша күндө чечилет маселе? Раз и навсегда түшүнүш керек, МВД. Өтө жогорку кызматтагы милицияларга чара көрүлөт. Азыр кызматты териштирүү жүрүп атат. Убакыт бергиле бизге, урматтуу Қанша мекендештер. уақыт керек ағай? Қанша уақыт? Байлап чоюлуп кетишимиз. Айдап эмес, кыска убакытта. Мен сиздерге сөз беремин. Кыска убакытта териштирип жыйынтыгын айтабыз. Министр сөз беріп атат, қысқа уақытта чечилет деп. Давайте ушундай кылайлы. Мен атайын өзүм чыктым. Азыр сиздер бул жерде турганда маселе чечилбейт. Урматтуу премьер-министр, Бурулай өлгөндө деле милициялар жоопкерчилик тарткан, туурабы? Ошондо общественность билбей калган. Азыр мына биз элге жеткирейин деп чыктык. Жаман оюбуз жок. Эл билсин, ала качуу бул кылмыш экенин, туурабы? Биз Улукбек мырза, Сиздин позицияңыз маанилүү. Азыр кетсиздей турат. Бир айтып коюңуз, иликтөө боло берсин андан кийин. Мен антип айтпайм азыр. Жок, эмнеге айтпайсыз, агай? Анткени териштирүү. Улукбек мырза, Болот, ага. Каршылыгыбыз жок. Болот, териштирүү. Улукбек мырза, Шалаакы министрлер алмашпайын. Улукбек мырза, суроо берсем Электе болобу? менен да кабыл алганмын, министрге катуу тапшырма бергенмин. Өзүңөр баш болуп, Бишкек шаардын улусу төш болуп териштиргиле деп. Жок, Улукбек мырза, аны түшүндүк. Биз азыр кетип калсак, кыргыз элиге жетпей калат. Ошол уурдаган кылмыш экенин. Жетет. Мен элге азыр айтышыбыз керек. Ал деген кылмыш, андай кылган туура эмес деп элге жеткиришибиз керек. Бурулай өлгөндө дагы 23 милиционер жоопкерчиликке тартылган, туурабы? Жоопкерчиликке тартылат. Баары тартылат жоопкерчиликке. Биз элге жеткириш эле максатыбыздар. Урматтуу мекендештер, азыр барсақ министр чыгабы? турганда маселе чечилбейт. Біз барсақ министр чыгабы азыр? Кайра? Министр чыксын бизге. Урматтуу мекендештер, бизге убакыт бергиле, териштирип чечим алабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен атайын чыктым. Силер да туура түшүнгүлө. Мен да силер туура түшүнүп турам. Давайте бир аз сабыр кылайлы. Мен баарыңарды сабырдуулукка чакырамын. Эми ошол өткөн карындашыбыздын дагы арбагы тынч болсун, ызылдабайлы.
Сыйлайлык бүгүн. Siz özünüz barasızbı balıkçıga ошонун билесине. Мен аны ниет кылгамын. Өкмөт мамиле, өкмөттүн атынан өзүңүз барып ошол Мен барууга даярмын. Мен эртең менен даярдангамын. Биякта коет деп. Балыкчыга да барганга даярмын. Улукбек Асамидинович, биринсен түшүнсөңүз, министр кетпейинче бул маселе каралбай чечилбейт.